Good afternoon, everyone. Ma'am, working ngasi dagi option hedging and technical analysis class start tawrani ko ma'am. Haiba class e koi numidangi pung ko 8:30 swaidagi start tawgadobuni aduga koi live practical na 9:30 to 1 pm wagi marakita koi every day ko nutigi koi live practice tawgani ko. Haiba class e offline and koi online animakta class hangani ko. Adu ma'am class e join tawbiyo main oina khoina class ida focus tawgadoise khogi option haibsi karino ko option khoina comment trade tawdino ko adi muthakta option gi strategy ko okhogi ko option gi strategy haidi mayamne hedging haina khangnariba khogi strategy mayam am khoi naina gani ko cost fee 10,000 rupees khaktani ado kana gumbana khogi se lamjing vera academy gi partner gi link degi zero da account open tawbiragadi 10,000 के जगह दा 5,000 खतंग लोगनी को अकाउंट ओपन तौरगा वे प्रोटेक्ट तौबो अदुगे हेजिंग के ट्रेड तौबो मतम दा हारिबे अकाउंट से सिजनबीरगदी को 10,000 के जगह दा कोई 5,000 खतंग लोग जगनी को